Kalau you rider GrabFood, Foodpanda, Lalamove, I nak you dengar ni. Okay, rider sebenarnya bukan susah pun nak lulus medical card. Kategori kerja rider cuma kelas 3. So memang banyaklah plan masih terima. Cuma isu dia satu je. Accident rate you memang lebih tinggi. Dan bila rider accident, potential income putus serta-merta pun tinggi. Tak boleh kerja, so tak ada gaji lah kan. Okay, sebab tu rider kena ada 2 benda penting. Okay, apa dia? Yang pertama, hibah untuk lindung family kalau jadi apa-apa. And then, yang kedua, CI atau backup income untuk tampung masa you sakit tak boleh kerja. Okay, so kalau you dah apply medical card tapi tiba-tiba kena reject, okay, don't panic. Sebab apa? Masih ada plan backup, guaranteed lulus sampai 300,000 ya. Okay, tak perlu nak tengok BMI pun. Okay, tak tengok kerja, tak tengok pun history minor. Okay, yang paling best, accident punya pampasan naik 2 sampai 4 kali ganda tau. Okay, normal death 100%. Okay, accident 200%, public transport 300% and overseas 400%. Okay, so kalau you rider dan you nak protection yang memang buat sense untuk kerja you, DM rider. I bantu kira terus coverage dan monthly you.